What the Bama for 20 years? I'm already man. Who we are? Last time I could not count a do or mine poison. Monsieur Papa. Me obia some dear and neck me chema. Media for no more favor me foul. Miss the Ghana for Manu ne coffum yo. Odo Broni o mammy akusa say, I mean, baby or motier. And because see a base here that the Lumba never was ever be now and yasem, or more home, down ever court. Obakaya and Chebia, and a brave agatra say, and not go PM ever court. That Lumba you know, and Seminano. You go PM ever court. Now, right after the court, no, eyewitness be ever cast in a horn and obey Chirimu, a choir. Odo Broni efa so e poison Daddy Lumba ekun no there's all pejapadia e kwan poison Daddy Lumba ekun no sa eyewitness no e buja say small kan no na woni nyina so bia o azewo e Ghana ha kese woni facts woni evidence woni hwe ye ka e no so be kan bi finally wa be patcho be na chop na mo tie no a kire wa adwen amame e wo comment section ayi Penyah block media me so say ni di mo over like video no other room subscribe button somebody click the notification icon for latest updates somebody to the wide and the mama e wo comment section message so baso no share the front so enya bi ahwe eti enra ene ko pie mu e wo court e fa the room ba yie no ene court injustice e pese de to ayie no so no eye concern between court case between Akosia Sewa Daddy Lumba legal wife ene Odo Broni ene family of Daddy Lumba ye call court hearing enra e ma hu say court postpone assembly to 28th of this October 2025. He said, "Besa abebi." Minina ye. Daddy Lumba for no lawyer. Ena oma. Of course, this delay. I'm a court no. And me antrasam so enra. Now after the court no. Ana nkofu kobi by the from team legal wife. She said, "Omu eye Madam Akosia Sewa na dofo. Omu ebe born the children. Na omu ba ako ene kasa ye. Na this small candidate in fact. Na nsem na ehu o kire mu se. Madam Odo Broni ena eji Lumba free Akosia Sewa nsem owie ya no ena osa poison Lumba kun no na you want to mama Sewa ebe ye na enu to ma se de o ma ontina ka Odo Broni ma kuma woni na wodi me die hu omu ma kuma ye wo ye bom pa ye mane ma on kakra obede what the Bama for 20 years I'm already man na who wie ya last time akuna ka edu no duku o mine poison allegedly no onjai na o mani bedi anko adi o me pa ache no nyantale na maame no oni maame no nya ba ko nya sama ne makuma ase ye papa no sama no wo su otete wo de sama kencho no so sama kencho wo sama kencho mo me tire de ko eku no e nya e pe ni e ma ye ni ade nti o pam e de na Lumba ya tini na o kwa o de yele wado baba se o kwa de no wo wu Cheza hawa na ladies church nsem no asa na oti Lumba fie hobi oti aware Emma be ka se mami wo ya eyewitness you how see can say na no ton fom o see word by word kanu she was so fluent narrative story and very clear e wo ni nyina e say na woni nyina so bia say no ni any evidence according to ono yes ye bloggers no interview any a bell microphone and on all can 70 be ama na ye de wa kopie mu e wo oheneba media na ho no and no kotodwe ego from e dey achelpa e ma Ghana for so sirada and some no be kan for Odo Broni ho no oni nyina so ba ku sei na enra kura no e ko ba na adwe 12 nyina no wontimi ni di o sira Ghana fo mo fa nche manu ne kopa me etina media fo ne nam omo ne namo ana me de me ba se mechi me afa na nko adwuma mu mpo ka me hwe mu nko me ba bi me de minim so omo ka omasem enko ba bi a ana ma no kopae be endu be 20 minutes me hu ya ne se me din amount for dey send me me hu de me nye enra be 12 be po me me didi e asem no sen na wo kan no na sen na wo te se me media for no do na onu mu ne obi na ye interview o de to me so no ka se omoye no mo say Odo Broni no wa ma court ana me ka se Odo Broni de oba eden o Kumasi ontimi ma Kumasi oba ba eden
so Kumasi for the assembly ye obey de Kumasi ontimi ma na obi kru ko ne maame ne settle na ka bibia nto ye say na wo kan na obi kru die say na wo kan interview no ai obi kru die ono me kan se one maame ne settle say na no ne maame ne settle na baby a friend is saying what you be 20 years 20 years mu wie ma say kuna ka me ba cho time a oju obi kunu no anya bia na wo pacho da bi ana wo mo tena no ada na one papa ne ko tena no bo wa mani me say ada bi to obu on se me obi anim se me wiase amete me de no kura ye adwuma ye mfa ne se asama asi one unye media ni wo adwuma a wo ye kura no me pesa me de betu dwa what you assume adwuma wo ye mfa media ho ba bia na woni evidence bi ati e de na ka so adu obi kru 20 years eno na me problem no ntimi de dwa cho na me de bae me patcho Ghana for ene o camera ni Ghana for me sremo me koto dwegu fom me sremo papa mi obi asem die ene mi twema media for no mo yom favor me mfa wo me sida Ghana for ma no ne kofum yo Odo Broni o maami akoso se wa meni baabi o motie Lumba onye me busuani meslemo obi amfa nteme entwa ye meslemo we de mepa macho obi amfa nteme na ye yemfa ye ntu ye Odo Broni ene na busuafo ene obi bia loka no de dwa ato efa ohime bat media enkomo meslemo ene Ghana for madofofo minyiamo obi o twi sending obi amepa macho entwa ye bi prince bie mu da Mesremo medama but nasena memisa won sembi achapa we de nasena memisa on se Ghana on ye ya ne pa asam ye ya ne pa asam on se asam ba ye ntietie debi asam na wado musuko ehun ba bi asam na ko ndo musuko TikTok ya ana menam ana me tie bi eno ano no ma me akoso se wanye Lumba na wuya ni hu ni da Odo Broni kra me hu ni da Lumba de metimi aka se de nyina ye de ye hu ye nyina ye de on de we me fan kese pa me do no ba na wi mu de me hu ni o mu da na enno akra no na wo se me kom adwuma me hu de me fa ho nurse ba bi court ho na wo konya asam no ho me ka so mo adwuma mu ho da bi court ho no ko pake ho a me ko adwuma na me ti se o Lumba yire ma ba ha o na me ko wura ka ko na ka ko fia no ma sinkonya mi ka mi se ade de hu a si en na ka akofia ka na me no ti he se me hu obi ka sister no yetuntumi so boa on slada me nya bia ka ana tinka me ko hye na ti obi ka na ire maso aka so the here no de omo ho ofe they said your omo ofe but ka wo ka no no ho enye ni yie e na wo kan ye me kwata ha on se meni abusuafo we de menim sa wa paacho ewi ase de ye se won sam aden a na ebum wono akasa sem o kan ye no e na wa betena madwodwa ma pam ni mpo se ade no ye ye ne de wono na nukura ni amenim ne ho obisira asam kura na afi kura me so won kan nokure se se no ma me hu se nya so won kan nokure na asam na kasa no afoforo no se sabio wo ko kasa obi akum obi food poison ni ade me pamacho we de mia kasa no mechina obi a na mu Odo Broni abusua ni nyina na makase we de mekasa asam no ka sensa Daddy Lumba wuye no o ye ntisi akase bibi ne kun no ye ntisi ase aduro bi ne kun no makra mu nse asam me kofa ba me na de ba na nso de kun no de mekasa obi ani wa watimi dia babo titimesre se we de me gina me sister na mu se madaworo ma Odo Broni na abusuafo ene Ghana fo nyina no mfa nche ye sister because asam impo no se obi kura wu na ye hwehwe mu se me de efa me humpo ya ko hwehwe ne dit se ne kun na wontimi ma abontin kasa sebe obi ne kun no se ba se sia ka so papa e bi kura no pressure and e bi kura no ya rewe ne kun na se kura na de try de atom so enti saa niema we ekoso e de ne wan kasa wasu afiri mu sister mesua bibi from from Endra omo chi video ni send them within 10 minutes no and me who say we are so bibi o ana ni mo Daddy me dey say for your master me kan okra chiro powerful me metimi fie kura na me ya TikTok first na mtimi ko fantoma ebomu mu ade be che no e bia me ye me kura de ni bia 10 minutes na bia dru ti me say me ye bibia me ye very careful asem bia me kan no me make sure asam no eye no kre what just you entie TikTok nipa na wo kan page onye lawyer pacho de me kan what just you enti me fa ne say ensem ba ye no na mu didi hu nkomo anamboa oh me de me ba TikTok me ade me ni adamfo e bia me phone e na adwuma me ye busy nti say nwumre me koda
me fa na me tie bi eni o kamin kama no ntum me de TikTok na me pick free Odo Broni me hu ne da so ye kokko se ne kala no de na minim ma me akosi ase wa me hu ne da Lumba kra no me kra me hu ne da but je say oye me fan na oye me papa me hu ne da me masam kakra nye se bia me twa asem no mu na wo botaye be pa na wo de kan asem me buta on say according to investigation me ma be ye ne nen yes na wo ni obi ejina ho odi nkomo ya akirem Zamchuroni, headmistress. Yes, one and I would change him. And I the attorney say, na sister be minimum, no, Ujina maintain. And I ye change him. It's the more ya precopenny media for the day every year. And I dear own say interview sister Bishop, say could you say bam t-shirt, yellow one bino. No, should I maintain. Ento mo ba ya na omo se bedi anko na ode ye no sata omo na e ka masem enti dia ma me ma no beto mo ni so mo so Odo Broni amma court osuro ontimi ma kumase e na me gigire mu se obetimi aba na kumase de ontimi ma isan so oba ba ye den ne ha no ti oba den okumase e na ko fa nsem we di ba yo eti wonu na wo chire mu me na me chire ontimi ma court cause wo ya judge your lawyer ne so ontimi mo mo say ontimi ma na me ni omo ko ni say anya ni crew okay it's ontimi obeden o ma ehwe nti ontimi ma eno na de me nsam ni na mo ho na omo de ka say na ontimi ma kumase na me ni omo ko say kumase de anya ni crew obeden ontimi ma na ko ni ma me ni kwan kwa ye de enko ka ne boko na ti sa sum die mla na me ho no no we side we koto aso pressure ma anya ma nyina on say yena omo wa abonten omo ka ho ne nsem no doso on say no obia ka bi eti moment a wo buwe be ka we no fan say bia nipa mienu na asem no yeye wo ka we no am favor we na letter ba we ka we am favor wo ya sure say ke kan ya no twuma ke bi kranka asem nke nkwada de metimi aka ne so se kan no twum obi fi asem nya ya asem na Daddy Lumba ye pena asem a wo ko enti mpai ne be bo se ewin mu mienu no ombe ka bom no maye o maye ne o support bi a dia support om ba be kan we be bia nkene mimi ko wi no obi asem se ko ba ko fa wa so no de ko so ene ize enti me de meka ne se obi wo ba bi kan omo mo abroche ne edife no cry betimi abeto nti se wo kan asem we ya minua hweye na bia me ka sei wo de ye do kwa obede macha eni ogo pe ba bia adade akugusuka but umpe ba bia akọ na pasumdie na anya obi ade akwanu tu awo so obi aka won from Emra me hu video 10 minutes time no me ndidi awo so aka ene krama na me tie me ndidi yo me ti krai me ya de me hu fa me ne no sister enye wo a kasa bebe bia me nam no bi kwan ka madu nsa wo mo unya akọ obi mo ka se describe oba ese wachi nyina yehu me ni adwumam ka me wadwumam di aka esi wo twan me na me ka sa fe wa hu sake ye be fa me se me ni adwumam me wo me ha ka esi wo twan me nya wo adaro ma sister na me sha o ye course kakra ka me demo ebi kran ka ye be video ni be we na ka ni gyina mani mu a twan me won se asem si wo hu na wo support kra de ma wo bia entwa asem ntu obi so pato de me kan say nipa mienu na asem asi e ma say bia nipa mienu omo ye ma wetimi obi do ma me akoso asewa obi do Odo Broni eno de normal wontimi nhye obi say e bia to kaso o me de kamedo obi Odo Broni me de kamdo ma me akoso asewa na emum emfa wo mi asem ye ba ye no obi oni bia mi say me kofa ba me na mkotwe ba but me to we minim de ku Daddy Lumba me kwanta si obi sabe obi nim de eku no menya doctor etimi fa ma abonte se asumasi na eku no all because we ni nnetie nti no e bia we na eku e wi ase enso hwetimi ba what ya so enso hwetimi ba ewuo de e kan yo eni easy madam se me kakra me kan se on minim de oku obi a ka me ma me wu ye no ka me kohwehwe mu de oku no by pressure ne kasa na kasa mai kasa when jai kasa nkan no antuma benya asem me ke minim so obi ani ho enko ba bia na say your compound house on minim so
yeah, or more kind or be a candy any day. Up on the bed. That's no cabby. Mr. May cabby, minim say, my drew, baby. Now, what you say, oh, by so, when I'm going in you. And nobody not hearing any home. Oh, by not hearing you. Me say, and then in the dear. And so cramming fear for us. Hey, my bush and fatty. I run 10 minutes time. Videos ne cost me about 400. And then mean to me, TikTok. Me share video. Me say me share video na me ano. Me near. Na said you see ye. Na asa some no cry dia. Said you see ye. Mean so na make yes, guy no dey. Guy. Ah, dey tell me ka say me so dey American. Guy no na me o ama me intense so be interview me. And na obey me no. Me say bia agro ni edi. Ah, na ka so to toilet. Oh, me so say etimi video. What dey bag aba na chi no. Me say, yetimi video or TikTok etimi di be 3 days and san when I like. Etimi say, ah, me ye video nra. Aka nipa 1 million e ya hwe. Me say, I just like, and on the phone could try me and fe. It's me say, a grow be now or there. Oh, they are now or na de biako. And 10 minutes so, no you pay 400 or 300. And na more so. No, it's no, I don't know we are buying. Me pese me bo me din kra mabo. Abo, dia ye dia bo. No we are buying. Happy, she yo. No my mommy be so for me. Etume fo. I will not dey. Miss Mammy, ni more. Asempe. Ada utwa biara. Minche. There you. When them said your video, you say me carry the way I on say, me want to say, asem ye nye kebi. Na wa ji be ma 20 years. To so be bisa say, woni years or the be ma na. Me say, e man na omugina ho ne kon say, Odo Broni ama kumase. Na ono kra don't me say me pa cho me say obe. Wo kebi ama ni na me ne omo kun. Nti to kwani mu na we ni bae. Me ne omo kun say obede okumase. It's in some man na e twa so a video you know omo camera ni sign beto me. E fio tedi kon sa de kan kure. Me de me ni adamfo. Ba odi nsam. Da bi obusa wa adwuma ma. Me nipa bia me ye prem. Ade we o ya me ka cho se jai emoa. And I'm in pen now for bebre. Say, any kamiku na madamfo. Me obey me. Na me hwe action. How I be na me hwe unyoma ode ba na ye obi asema mepamo. What if I? Oh, me ta. Eva. We bia me ti de. Ah, o da be anya o say de ku asem ndo mo de. Oh, me ta ho maso. Ah, da bi unsa sa ba bi ho na wote no. E ho ya ba bi enkaye bu yen kan nsemu. Musa ahoma so ne ade ne de. Me person kan. Ma ba ba bia me ye adwuma. So do ni mo. Ma ba ho pass for. Me wie kwa me mo ya adwuma ma me mai. Mati almost be 12 to 13 years. Obi kra hu say makoko obi asem da. Ana me no obi wa dan for don be kan say ren there. Ebi o ti say. Wani awu adwuma mu. Ene kra de ha kra adwuma. E man de kra me ba adwuma. Wani awu. Mani awu. Me an enra na adwuma na o. Me ti ho na ade chin. Ano pe mi dwan ye kra nim. Atare a me hye kra me, mo atare kra me de ba. Na woni na ukatira ma ya hye wo. Che say me ni pedua kra no, an kra me dwan ye mansla o. Me pentama ba. Ama Ghana fo me ni pa man ame. Se me nya basa mo fa ncheme. Omo di acho. Na obi asem o kan o. Entokwa na me kokun ye o. E na masema no akopa. Ba sade o si kanya no pani o. Sade no wani aggressive anu aye no. Se na ma no makon abe 30 minutes ansa na camera ne beto me so. It says na on certain ya nchewa. Na ka wo tun futuro agu nkrofo ani back door. What you say na say? On say assemba on. Now pick social media for there. Ebia na TikTok kukutie na de kaka asama obedem. And that I just work as obedem. I was a Ghana for me the future na me dem obi bia. Lumba na na rin sense mo no. Se uniska one. Woni ba bia do na ibesi a enkoka bi. Tina ofie hwe oma. Me de hwe me man ka na mama. On se wasam no kran unfollow ye. Me follow ye sama so. Nipa na bi obi tibi ko twa ba bi kakra bi. No de abeto. Enenye nyame adaroma. E na odunfo ne wa. Kasa brin kamete ka ma ka me yadu nsa wa mo. Me money 3 na ma wo ketwa kan 4. 4. Oh ne ka wo be 15 years we ba na ba. It's kola foi. Ka wina bikitikiti ya o se mechi.
medwuma nkwa do bia bo office ada anopa bia me de ne kwa edwuma ansa kwa me kwa akota adwan na mato ena me bag ne me laptop de di kan ko me share bread na me de man so on fan kwa edwuma mu mame ena me ba na adwan na me toye no kan one no e wo politi me kra me na me de kodi ana ko di gonwanza ena me de kodi nsem no kamin ko mame be adwan ana me ni mabra na kwa no kra na waba video ni mu kra na eme ya na minim so mo be video na akra kitwa we de me de ne be yeden kamin ko fani nko adwo na me meka ma ansem kame de enkan ha me sa akra kitikiti we to ukuru no okun ya na ono de ompene ho asem one na sa TikTok ni ade no mpa huni bia obi betwe ama no eso ka na asem sem ba fa na do huni ohun ti mesle mi ansra ye be ton kakra mesle media for now mu twa me ne say video no mu de say nyu wo mu enko be wo bia phone so what is it e wo mu de kwa TikTok sa enti de wo ne phone na obi kra de kakra me kan se sister also bi katibe ho kakra ne say omo hwehwe mi musa me braden umpe ma say omo hwehwe musa de omo hwehwe mi musa me na me evidence me ni evidence sa me kra no me anadwi krofo amana omo yenom si nyame ya ado yehu de ekokum lumba enti me from enti me kra no wo frefre me nim so na ku na ka me fra busua no se nyame adom ye nya obi a bonu ehu ni pakro okumu da mesle o video no de wow katina eni ono no ho enya beto sese wo bia de ono atwa kakra no wo ye nyine ho wo mo ho enya me sel bra wo na ade bai san video se me sel minim pala kra minim ba bia ku no me sel na menya asem no kra menya o na adum bi ne na metie a mo hu me ameka se yo nti mesel obi bia mo fa nche me the same way na me I ring there me ne obi asem asem na awere ho obi akọ me asem no hu se ya me kan asem se me asem si a sebe me no bai obi a asem no kura ni nyina ye de ye ka na emu asem we de sebe me amete ye no eye masefem me hu ne nam se why na person wada mu okoka agrada hu wa bompa ye ne Pentecost nyame anchewo and Assemblies of God Pentecost bompa ye okọ Pentecost baby what is some mama eyewitness aye Odo Broni poison that Lumba na we na eyewitness oza feel was Ghana for enfant channel ebe yiro krum ha no mo ebe yiro asasi yeso what ubeta akere wa adwen ama me e wo comment section aha Penyah Media